Abushia for me ma obibia akwaba edeba attention TV so. Best rest who be like video no wa share no wa throw adwen e comment section. We are no wa subscribe to your YouTube channel amame. Abushia for picture be circulate ever social media no so. Efa a brand TV atrese. Ofa ka efita kwa eko kumase. Na ekwan so no kire say you drew station ho a brand wa hwere ne nkwa ya. Na obehu picture no na just ni ti eda seat no so a wo hye top black and jeans just a bag a send cool. Na ntie anasa report yenye efi impenifo ewo Tarkwa station ho ebi enye moma yenti. Medasi sabe mijina Asafo Rex ye transport terminal kesia ho na kamia ese ya mantoma hodo no nyina bu ye basis ahodo ejina na omo elodi na omo twinipa ekọ omo nkura ahodo so me pa me cho asema me nua yikan me re ya be ho anopa yi picture no enye picture efe kra akwase wi awadi mfie be sen ali we mamma na kira ne mfie aduasa ekosi be aduasa num akọ pa edi bi ato so ahan ni no 35 years. Yes. Eba say depot na to no. Ali sene ekoba ye nyina wo kiremu a wo abrantie enra na okofro sprinter bus bi a efri Tarkwa na ednani akire Kumase ba eye station car ya a load scale the senti driver on a day sprinter ye dwumadi e refer na ye enwi na enwi car na brantie efro ye nyame edi omo fofia edi omo ebedru Kumase na chese meka sei efri Tarkwa ba de wa nna mafa ne bogo so afa wa sekropon abefa japa ababeti afa yamfre no abeti asi dunkwaw atwaso atiasi obuase afa nwan kwanta awurawura mu a ofuanze koben ababedru ne kwa de amuduru ho a yese nipa ne chansisi kwantempo no mu tuwo mu ofuanze koben no ma be pia twuma kwa nwoma ne chese ne sokobanda aban na odnani ache Asafo ababegina na bra obedru Asafo no that's say dia koduru say nyame da romo odi nyina ababedru enti plane mu nanka oboti a anka hosta no akoya na announcement CBI lande Kotoka International Airport no de omo arrive wo Asafo Rex new plan station hall mo say de kan ni enimu no na bra obedru ho obi asisi ayi ne bag na aka brantie ba ko aye kana semi na ho na enwi ese asa mabro aboba no nan esi na me nkopa ba bi nko horo me kana me nko jima ho me na mabre na ben ko ana brantie yada afedie no opusu na afedie ba bi edru na edin na wa twe no ho no abada chikakra fedie bibi ye se onfa ne santo na komazo so sin trase adniti abutu city ne so enti ne trase de obi tike ma otumi de nesi wo kaneti esi city ne so twene no na order no sabebepe no aye pero de saka no a ne ho nyonyo no opusu no empusu e wasene mpo enesa ho na branches asama tumi wona mra na wo twe call na chire na fedie wo frefre nkofo obia eba ya omhwe sa dabi won mu sabi omo etudu omo ni hade hu ade ne de omo sa branch no enya de a enkwa won mu oka tiasefo ho the senti de ye ne se ne yemfe ne nkire asokwa sanse Asafo omo station no omo ewo jurisdiction wide no omo wo asokwa into omo ko ba police for amania police for so by ebehwe ya na chese ampa ya branch kan chese kame se we ana da branch wu ti no oma enwi driver yi etu kai no mo de kira asokwa police station na fe omo koyiyi ne ho niema na ne ho edi omo ne kira konfonoche aba mu kraye na omo de no ekoye doctor also ejitu se ampa abrantie no on kat yasefo ho dadaada the senti also mpa baby edi na ehye ti omo de no ashe konfonoche ne mu ana
omo be sa fe ne ye be pe no hwan ne ka ho ba ko akohunu odansefo ne hwan abrantie nyu no obi nanam ne eden ne ehu ne sa aban e de hye bi aba ya omo kwa the station for omo ka no tietietie a omo say digitalized device bia no mo friend yi levy edi omo de friend ho na draw for wonim omo atu ne din no na obeka ali minim say wa akra bia ya oda na so mi e bi ye meda okoforo ka this time Ghana ha na ko station dia wo mo wo afidie bi ekura wo ye beji udin ajo telephone number ni ebisa se ho pa na ben wo tina se me kura bo ye na me na da mi ko wu ana afi fa yidi din bia na me bo hd edi number kan wo ho na eno mo first station ho no mo se omo emfa nipa afro ka ni nyina ne phone so ahya no ho so no phone adum ti approach phone ye se edi omo nyina mo fa du dia ansa ti omo eco station ho afrey I know de listen nyina ma wan pa omo hwe na che se omo frefre obi a no na sa branch a mekan ona phone adum na che se ono na ombetumi edo omo se si omo se waye nyame dia no na afei na nam se o chiro obi din se bibia ni ono ne emfre no enti omo frɛ sa nipa na me no ka se onam kwa so a oba Asukwa police station na waba be boa na afei ekwan msa be fa so a mbe ye nhwemu na afei omogya emu no edi ama busua no omotumi atoa so ja wosem a ali asi awo asafo na branch no tu kwan kan de bedu kumase no no de enyane no a se okɔ da ewiase nye de ena seat mienu na ya patwiri na china ya patwiri no mfimfin pe na ne konkɔhye ya nsu ai se wo mo anu omote ho no wo mo ahu se abrantie no woto wawu ali na obutu ho na ebre ba se prosifo ne baaye no eno omunya akoduro ewo ne hweye na kyese no da ma hu se ne kon ne dachiri no enti ebra na prosifo no eman ye na ne tin ne butu akonya no so sade mitire mu efaaye no na prosifo no ba se wawu ampa o se tora bia ne ba sa akwa obu okwa utumi de jakura hye no se bia se wada kwachira no se wa ntwo do mo ye ya ntwo bo pushi no ade se ne kon no koto chire sa ade se on ka trase fo ho dada wa se ne kura wi ewiase ya ewiase ya na ne bag mu omutimi search him o businessman anasa sen ali prosifo no se de ene nyina ni mu no mo nkasa nti no omo se omo de omo ye omo report bia na omo de ko e beka cho se ko PRO ho obekwa akodu zura mi madam fo ni mi nua Godwin ahianyo obeka cho se no so o de be konkran nje na jise akofi na de be frinkran no sa de abre kuma asasama esi ye kuromo no ya sa asaso jise akofi tinkran ene de ho amane yakobo no de ebi abre ni ebi na bia kan ene bia kan ti ali se de nsantrofo ne approachfo owura dampare adwuma entema de da ene won temo no eno no nti no wo mo ekire se omanya edin no nipa omo frɛ no a confirm na momo no edin de ombeto omo wasakra ansa se de be ya obi ye mo nkwahye ne din ehia ebi ana obi de Ali Baba Dankambere Junior na ebi obi so de ne bi ya na obi de ne tiri kwa akohye bi ya nhye abusuafo asem ne eye abroko obi ekra se ofifie okọ aba okọ otimi ebedru obi nso ekra se say anything now so we the okraya obaya wan kobio abusuafo aha attention TV chiro wadwen e comment section when I like the video share me na subscribe to your YouTube channel me din Fatima Makra.